لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji Iban Sanglit pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nagpapanjari sin pitong lapis langit, iban sin luon-luon niya. Nagpapanjari sin pitong lapis bumi, akad na inluon-luon niya. Nagpaawon sin ulan, hakahula-hulaan. Siya Tuhan amuin nag-amulay singkatan. Uno-uno ing kabayaan niya pajatuhon hipamong niya sadya. In pagtawakon kun. Saroon doon maaw ing kabayaan niya. Dahil nakabasaran iban kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsarang sukul kita ni patuhan Rabbul Alamin amuin minsan pagya ini in ulan. Dahil nakahandak niya kailo nakasampay maripakauman ini sarta nakapaigbang mata kita ni. Salawat iban salam papangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin pangmu singkatan, rasul singkatan. Wala nagbati laul nagpasaplag sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin pagbahasahon manahot maaslag. Kaya hatian sin tiap-tiap manusia. Bang uno impiang daakan kanila sin Tuhan Rabbul Alamin. Bang uno impiang langan kanila sin Tuhan Rabbul Alamin. Bang uno injari kanila sin Tuhan Rabbul Alamin. Inkatan ini di kahatihan sin tiap-tiap hangkata uring katu usub bawa ima asbata. Guru iban sin bukun guru. Bang bukun hasabab sin pagpasaplag iban pagpasampay sin amanat. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ummat ini. Dahil nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari siya sulga. Demikian nagpapanjari siya narka. Wal-iyadu billah. Piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga. Hamang manusia hisiyo-siyo na in yagad. Nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta niyagad habitikan sinjungjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo imanu siya nagtaat pa Allah.
Sarta in pagtaat niya yaon piaragbus niya rin doon hakabayaan. Labay hatari kasing pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyayuan niya in katan simpiang langan. Lagi ihihinang niya bang uno in mga piyang daakan. Na sila na yatto in mga manusia diajanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayruun duga ing uwian niya. Buat malengkan. Amo na insulga sin Tuhan Rabbul Alamin. Adapun bagi manusia yan, di niya agarun in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya agarun in yang daakan kaniya biat kaniya sin pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya magad na sadya siya dain doon na hawa nafsu niya. Uno-uno in kabayaan hinangun sin ginhawabaran niya minsan pa in kiaonan sin kakahinang yaon sulang hakabayaan sin Allah. Iban sulang hakabayaan sin panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinangun niya ra. Uno-uno in kabayaan niya hinangun umatikat. Sumud pabigi jantong niya in yaon hinangun niya. Na sila na yatto in mga manusia isab. Diyan sin Allah subhanahu wa ta'ala makakawa siksa atawakan makapaghula-hula sa alam sin apinarka jahannam wal iyadu billah. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka nasabot na to insulga sin Allah. In maghula-hula dahin di amo in mga sila manusia nagtataat pa Allah. Iban nasabot na to inapinarka jahannam. In maghula-hula dahin di amo na in mga sila manusia simusulang pagkabayaan sin Allah. In pangasu unubaha in sabab. Mayta in mga sila manusia magpakahinang kasaan, magpakahinang pardusahan. Uno inyaon hagin hawabaran nila. Mangindarahi kanila pahinang mangi. Uno inyaon habaran nila. Mahinang sabab hikasud nila palawang siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbuton na to, hambok day na mga parkala. Bang na to ini biya banding-bandingon mat tumihayan parkala, siwi-siwi. Di siya agad dihilan amin halga sin manusia. Sabab bang niya biyan kita-kitaon, biya wayron na mat tumakawa. Nakaminsan in panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na asulusya. Hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. Nakaminsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na asulusya. In pangasubuya ini. Ya Rasulullah, unulaw niya in makatut hinangun. Atawakan unulaw niya in kakahinang. Mahinang tiranan in kakahinang niya unulaw niya mataod mga manusia makasud palang sinsulga. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam agad na ingkita. Agay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dua perkala. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Dua lang niya perkala. Bang ini nahinang sin manusia wayro ang pagduarwa. Ano inilang na in sabab mayta in mga manusia mataod mga manusia nakasud palam sin sulga hasabab lang na sin dua parkala ini. Umuyat. Muna siyabot din di taqwa Allah. Amo na in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi karwa niya
Amuna in pagmarayaw sin piil palangay sin manusia, dayaw kasugdahan, dayaw pangaddatan sin manusia. Amo ini insambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mataudlaw niya mga manusia makasud palang sin sulqa sin Allah. Hasabab sin dua perkala. Muna-muna bang in manusia yan nagbabay-bay kaniya in taqwallah, kabuka pa Allah. Iban bang yan kaniya siyasangun niya paginhawa barang niya in pangaddatan ngarayaw. Tanto in manusia yan pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palang sin sulqa. Mahuli ang pasya na asuot. Wasu'ila an akthari ma yudkhilun nasa an-nar. Faqala al-fam wal-farj. Naasuwi sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pagkabihaon kaingatan na muna. Bang uno in mga kakahinang, bang mayta matod manusya makasud palang sin sulqa in pangasubon Nabi ubihaon. Mayta isab mataod mga manusya makasud palang sinapinarka jahannam. Siabot day sab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piaglilimbang-limbang ni. Siabot miya dua perkala mahinang sabab hikasud sin manusya palang sin sulqa. Mahuli ang panisab siabot in dua perkala mahinang isab sabab mataod mga manusya makasud palang sinapinarka jahannam. Insambag sin Rasulullah hasabab law na sin amu in farj, private part sin manusya, iban law niya sin fam amuna insimud dila sin manusya yaw. Amo ini in dua sabab mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In private part sin manusya magpakawak siya kasaan muna-muna na bang wayroon pagtutunayan sin hawa nafsu niya. Sa adapon in manusya magpakahinang siya kasaan mausal niya in parkala yaon aun datubtuban niya inyaon hawak tu in siya halaw sin kakulasod niya pa. Sa bang siya lumaas na wayroon na. Sa adapon aun hambo piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala yan na hindi hagin hawabaran sin manusya nararanya yaon dain hakabata-bataan niya sahingga na siya dagtakan sin amu in kalaas niya masi magkausal niya in hambo piyapan jari sin Allah yaon nahinang sabab hikabak niya pardusahan pa Allah. Unuyat to amuna insimud sin manusya, amuna indila sin manusya. Amu ini. Minsan pamalaas in manusya, magkausal niya rayaon. Bang mataod manusya, makasud palang sin apinarka jahannam, hasabab sin amu in private part pag-usalon niya yaon paharam. Labi mataud in makasud palau sin apinarka jahannam hasawab sin dilak sin manusia. Hangkan biaitaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ila akhir al hadith rawahu asy-syaikhan. Akhis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ya baita sin Abu Hurairah. Akhis Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo lawnnya in manusia nagiiman siapa Allah sin sampurna pag-iman. Iban nagiiman siapa adlaw qiyamat sin sampurna pag-iman. Na mamung siya sin kabtangan sarayaw-rayaw. Kabtangan bunal, kabtangan wayroon kaputingan niya. Wayroon kabatilad niya.
Hisilawak mo Allah in nagpapanjari sin langit, Allah in nagpapanjari sin lupa, Allah in nagpapanjari sin tubig, Allah in nagpapanjari sin kayo, Allah in nagpapanjari hananu siya in katani ni kaptangan bunan. Wayroon kaputingan niya. Nabang wayroon na hikabisara mo, among in marayaw, uno in papahinangon kay misin Rasulullah. Mamong kauligaw? Di. Sa alam niya bang wayroon na hikapamong mukabtangan marayaw? Awliyasmut. Na duhong-duhong na sadyakaw. Hundong na sadyakaw. Ayaw na kaw mamisabah. Sabab agisin mga kakaulamaan. Magduruhon in taod sin bisara sin manusya. Magduruhon isang impardusahan sin manusya. May kita liyang sin panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamisara bang wayroon na bisara tamarayaw. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya suratul Qaf ayat ikahangko tagwalo. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Agisin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon lang niya din hakabtangan sin manusia minsan basya hambuk kalimah atat kala in kalima yaun kahatian siya sin manusia aun makawa mo rin doon maksud iban sin makna ma yalfidhu min qawlin wayroon din hamanga amuin hilalawngan kabtangan bitsara sin manusia buat malengkan inyaon aun malaikat biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya pagwakilan niya magsulat sin tiap-tiap hikanaptik sin dila sin manusia yaw. Wayroon din hamanga bitsara hilatik sin dila mo mga kiaulungan sin Allah buat malengkan tumtuma inyan wala yan nakalipuas dain hapagsulat sin mga sila kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Well, nahangkan sa tuiyan ko sin Rasulullah bang wayroon na hikapamong mumarayaw iwag kay muhundong na sadyakaw sabab mayta sabab tiap-tiap kabtangan mo yan kaya susulat yan sin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala min kaya pagwakilan magsulat sin amo in tiap-tiap bitsara sin manusia ayaw na kamamisara ayaw duhong-duhong na sadyakaw hangkan siyadbot Imam Al-Awza'i rahimahullah ta'ala in piyagbiddaan sin sipat sin mga sila tao bang iman iban sin sipat sin mga sila tao munafiq ari sin Imam Al-Awza'i al-mu'minu yuqillu al-kalam wa yukthiru al-amal wal-munafiqu yukthiru al-kalam wa yuqillu al-amal. Akisin Imam Al-Awza'i, intao lang niya bariman pa Allah, patiyon niya lang niya, tiyo lang niya ingkap tangan niya, sarta lang niya mataod inhinang niya. Sa adapon in mga sila tolong niya munafik, mataod ingkap tangan nila, sa tiyo dalang na inhinang nila. Masud sila, magkaptangan. Sa wala di maragbos hagin hawabaran nila in kaptangan nila. Inilang Imam Al-Awza'i, sipat sin mga sila tao munafik. Iwan tiagbiddaan sin mga sila mu'min pa Allah, iwan sin mga sila munafik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mga kiaulungan sin Allah, siyabot inini day na mga sipat sin mga sila bariman. Apabila in ikaw nagbukural kaw, bariman ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay ka magsipat sin sipat ini. Unuyat to, amo in sipat kulang in bitsara mo. Bang apabila wayroon na hikapamong mo bisabunal. Wayroon na hikapamong mo bisara. Lammalambot. Amo in hikalunok pangatayan sin manusia. Mahinang tiranan makapag-ibadat in manusia. Mahinang tiranan makapanuntong in pagkahimumano siya paadlaw akhirat.
Duhong-duhong na sadya. Mataog in mga kasakit-sakitan sindila mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indila muna nagdara siya sakit puting. Ika-isa. Inikarwa niya indila nagdara siya sakit limot iwan sintumbi. Pagdarara bisara. Indila tara sakit siya. Pagbukis sin kasipukan kaaywan sintay manghud niya Muslim. Indila nagdara siya sakit. Panglaknati. Iban pangudyo-ngudyo. Panok na ay hapag kahiniya manusia. Indila nagdara siya sakit. Mamisarahan siya sin parkala. Di niya kaingatan. Di niya kaingatan in parkala. Yaon manud-sud siya. Parkala sin mga sila tao kapanghati. Panud suran niya in siya. Wayroon siya nakapangadji. Indila tara sakit siya. Nagdara siya sa sin sakit. Amuin masub. Mag-arjawab. Maglukat. Amo ini in mga kasakit-sakitan sindila. Apabila in mga kasakit-sakitan ini, di ini kaubatan sin tiap-tiap hangkat orang kato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo ini intiranan haaddaw akhirat in mga sila manusya mag-iibadat, maglawag sila sin amal ibadat nila haaddaw akhirat wayong kabatan nila. Ya Allah, haununan ibadat. In puasa ko, in sambahayang ko, in jagat ko haununa, in paghaji ko haununa, in pagsadaka ko haununa. Bunal in kakahinang mo yaon, dahihinang mo. Hipakita kay mo sin Allah, sinihinang mo ibadat. Sa adabun al-hasanat. Ano in karayawan sin paghinang mo amal ibadat. Hasabab sin paglimot mo. Pagdara mo bisara. Pagpagwa kaaiban sintay manghud mo. Pangbaba-baba apag kahimu manusia. Mababaing pangatod mo apag kahimu manusia. Hasabab sindila mo yaon. Malawain mga pahala sin amal ibadat mo. Ang kanambok hadis sabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun mga manusia dumatong haadlaw akhirat. Wayroon in makawat nilabat malengkan amura illaul. Mita. Kupah. Yari nakawa masjid. Wayroon pa inhalaya. Yaon nakaw iwan nasin kambing mo, iwan nasin sapi mo. Magkurban. Di ka kasauna-saunaan sin pagsadak ka mo. Nanununtut ka ilmo. Mataw din ilmo mo. Sa atat kala, minsan pabihat hinang mo. Bang wala mo, piyari hala indila mo, dahin ha mga kasakit-sakitan sindila ininasabot ta, haadlaw akhirat, maglawag kau bang nakapakainin pahala sin amal ibadat mo. Tiap-tiap manusia limot mo, tiap-tiap manusia sipog mo, tiap-tiap manusia kuambungmungan mo, tiap-tiap manusia lianat-laknat mo. Inkarayawan mo yan. Hirihil ka nila, ikirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, matto patao amingian mo. Sahingga, bangwayroon na karayawan, makawadain doon kay mo, unininamun sin Allah subhanahu wa ta'ala, intao, biyaba-baba mo yaon, intao limot mo yaon, intao ngian mo yaon, kawaon ingkangian niya, ang pahidasok maun kay mo. Kan subhanallah. Kan suway kita madya ka mga kiaulungan sin Allah bukon sadya amin. Intiya tali tabiya din kita magsambahayang magpuasa bukon. Suway kita nagtatali bang biya din isab. Ini kapondo ta sin karayawan ta hindi siya malawa. Intanda niya bang ang alta ta. Nagtatali kita. Bang biya din ka ukabta sin among bank account. Mayta. Supaya di matakaw di malawa. Magpahinang ungsod-ungsod.
Mami amu iluluunan. Hatatab niya, di makawasin panakaw. Piya parihala. May tayat to. Sabab mahal ka kanain alta. Bang mauno in halga sin alta mo yan hapag tao mo. Subay labig mo halgaan. In amu in karayawan pahala ihihinang mo. Sabab may taadlaw akhirat mga kaulungan sin Allah. Do amura kumanyan indaraukan sin tiap-tiap hang kata orang kato. Mapuas din doon mayroon na. Hangkan suwaita parihalaon. In dilatan yung mga kaulungan sin Allah. Hadis kaina nasabot ta, siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amo in mga sila manusia mu'min pa Allah. Dahil na mga sifat sin mga sila taubar iman na bangwayroon na hikapamong nila marayaw. Ayaw na sila mamisarahan. Ang paintabiat sin manusia apabila nagtitipon-tipon na bihan na maluhay na kaunon inunod sin pagkahimanusia. Maluhay. Sa magmayta, mabaya maglami-lami, mabaya magkatawa, mabaya amo inbantukon sin aun history niya, aun suy-suy niya. Kalupahan niya na, bangin siya makapanglimot, malawain pahala sin amal ibadat niya sa magmayta. Sabab sin hawa nafsu niya yaon kabayaan niya, babantuk siya sin suy-suy niya. Nang kanini, suway na to ini aniwan. Apabila kita makarumog, tumpukan, nagsuy-suy sin kaaywan, nagsuy-suy sin kangian sin pagkahitamano siya, iwot layo ko rin atong tupan niya. Ayun. Sabab may taing kamatis halo. Apabila di mo siya iyon dahil doon hakamatis marayaw, tartanto in kamatis marayaw yaon, makadda siya mahalo. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alayhi wa la nakfur. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فيا أيها المستمعون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaina yaon haindoon yaon nasabot na to in sifat sin mga sila bariman. Aun day sab hadis na mayta. Sabab in pagtawamon bariman iban muslim ang waktu bihayan bang nagaakad in dua kalimat ini, duhaing in makna nila. Duhaing pagtawakon iman, duhaing pagtawakon Islam. Sa adabon bang ini nagbubutas. In iman, amo na in ka-Islam. In ka-Islam, amo na in iman. Siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din mga sifat sin mga sila taubar iman. In kulang in kaptangan nila. Mataod in kaptangan nila, bang tungod pagkabasaran sin Allah. Mataod in kaptangan nila, bang tungod pabisara bunnal. Sa adapon bang mayroon ni kakaptangan nila bunnal, dumuhong-duhong na sadya sila. Siyabot na isab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sifat sin mga tao sila Muslim pa Allah. Ahadith an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ila akhir al-hadith. In hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam in muslim law niya pagtawon muslim magko makaasubok uning pagtawon muslim. Akhi si Nabi sallallahu alaihi wasallam baita ang takawuni pagtawon muslim.
In pagtawag law niya Muslim amo in sampurna in pagka-Muslim niya. Aw Muslim, aw sampurna in pagka-Muslim. Na bagkaw nag-asubo ang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagkaw mga subo. Hisiyo in mga manus ya amo in sampurna in pagka-Muslim nila bay taang takaw. Yari, in banda sin Rasulullah. In sampurna law niya in ka-Muslim niya man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hisiyo law niya. In masalamat niya law niya deng hadila niya. Iban law niya siliman niya in pagkahin niya mo law na Muslim. Amunyat to, in matan Muslim. Bukod ng pagtawad Muslim, law niya hitausog. Hisiyaman, himaranaw, bukod. Sa in mga sila matan Muslim pa Allah, minsan pa kau tausog. Siyamal, maranaw, magindanaw, uno-uno na rin yung bangsa. Tumtuma ang iniinsipat sin mga sila Muslim. Hisiyo-siyo in mga sila manusya. Salamat indila nila hapagkahin nila manusya. Di nila paglimuton in pagkahin nila manusya. Di nila paglimuton in pagkahin nila Muslim pa Allah. Di nila pagdarahan bisara in pagkahin nila Muslim pa Allah. Di nila ngi-ngian in pagkahin nila Muslim pa Allah. Di nila pagudyo-udyo in pagkahin nila Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban di nila pagpaakaran lima hawukon kapatut. Sipat sin mga sila Muslim, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aghisin Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Aghinya, Idza asbah ibnu Adam سألت الأعضاء كلها اللسان وقلنا يا لسان ننشدك الله أن تستقيم فإنه إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Akhi sin Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila lang niya dumatong na lang niya in may naat. Dumagpak na in adlaw may naat. Mamong na lang niya in katan sin amo inyari hagin hawabaran si manusia ini. Mamong sila. Pakain sila mamong. Mamong sila padila si manusia. Mukhatabon nila indila. Katan in lima in siki in pangatayan, in mata, in tainga. Amoing katan ang gauta sin manusia ini, mamong sila padila. Kung ini pamong nila. Wakul na yalisan, mamong sila. Wahai kau lang niya dila. Wahai kau dila. Ibot kay mo lang niya patuhan, Rabbul Alamin. Pagpabuntul kau. Pagpabuntul kau lang na ibot kay mo, pagpabuntul kau, o kau dila. Sababin agisin mga katan ang gauta sin manusia. Inistaqamta istaqamna. Apabila kaulong na miyuntul in kami katan. Miyuntul in kami katan. Muntul in mata sin manusia. In pangdungog sin manusia. In lima sin manusia. In akal pikilan sin manusia. In pangatayan sin manusia. Muntul katan. Mayta sabab sin miyuntul indila. Sa adapun lang sin mga anggaw takyari, bangkoy sablang niya nabingko, kimangi kaulong niya. Tartanto lang niya in kami makadday sab kami lang niya mabingko, makadday sab kami lang niya kumangi, hangkan lang niya pagparayaw kau o kaulong niya dila. Ang iniin nakura, singkatan mga kiaulungan sin Allah. Nakuraaw mo. Nakura, amin makahinang iman siya. Maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmuhut-muhutan na to, anad-anaron na to, ingin hamabaran na to, puupuon na to, in hawa nafsu na to, kumaon, sinunod sin pagkahin na to manusya. In manusya tumtumon na to, tabiat sin manusya, in magkalaw siya, in magkasa siya. Tay manghud mo, nalaw, nabukon mo hukumon.
Oh, bukan mau hukumun, long mau ini bihat. Sebab may tak manusia. Ini kau manusia di isam kau. Wairun salla in malaung kau. In nakahinang kau maksiat wairun. Bukannya tu amuin syarat. In long tabihayan di kau makasud sulha sabab si kapag maksiat kau bukun. Bukun dain ha mga syarat. In pagsud sulha indi ka makahinang maksiat bukun. Tayo bangod mo Muslim na kahinang maksiat bukun mo hukumon. Sa panginduan mo pa Allah Ta'ala muna dakwahan mo iban panginduan mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun mo siya limutun. Sabab insya manusia. Insya magkalupa. Insya magkasa. Insya magpakahinang pardusahan. Bukun salla inna laung siya. Sa tuntuma in sallaan da in kasallaan da in doon. Amuin ikaw dila mo piyaparak mo dusah pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yung tunay ng salla. Dila mo nakawak dusah hasabab sin mayta hasabab sin amuin. Panglimot mo hapag kahino manusia. Mahuli mga kiauluan sin Allah Ta'ala. Mangayong kita niyo dua pa Allah Ta'ala. Murah-murahan salamatun kita niyo. Dahin ha mo in sakit sin dila. Iban salamatun kita niyo. Dahin uno-uno na sakit sin pamaranan. Iban sin sakit sin jantung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار جنتك العلا جنة الفردوس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.